I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u potpuno novom videu. U današnjem videu pričamo o jednom od stvorenja koje se pojavljuje u Minecraftu, a reč je o Mimikeru. Tako da pre početka bacite like, subscribe i zapratite me na Instagramu marashx3_officials još, a mi se bacamo na ovaj strašan video. Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu horror priče. Danas vas vodim u Minecraft, ali ne onaj Minecraft koji poznajete. Ovog puta pričamo o jednoj od najmračnijih tajni igre, o stvorenju koje menja oblik, o Mimikeru. Kažu da Mimiker nije običan mob, niti običan bug igre. Mimiker je stvorenje koje se pojavljuje samo u određenim svetovima, oni koji su napušteni, oštećeni i uklati. Kada ste sami na serveru ili bar mislite da ste sami, tada počinje lov. Prvi znakovi da nešto nije u redu su sitni detalji, prase koji stoji nepomično, ovca koja te gleda bez treptaja ili čak prijatelj koji uopšte ne priča, samo ćuti i posmatra. Jedan igrač po imenu Marko ispričao je svoje jezivo iskustvo. Bio je sam na serveru koji je igrao mesecima. Sve je bilo normalno, rudario, istraživao pećine, pravio kuću, ali jednog dana dok se vraćao iz rudnika video je nešto čudno. Njegov vuk kojeg je ostavio pored kuće stavio je na potpuno drugom mjestu, mnogo bliže šumi. Pomislio da je bug, ali kad je prišao vuk nije imao ime iznad glave. Uplašen pokušao je da ga nahrani, ali umjesto da se ponaša kao vuk, stvorenje zarežao kao čovjek. Tog trenutka Marko je znao da nešto nije u redu. Počeo da beži, ali kako je bežao, svaki mob koga je sreo, krava, svinja, pa čak i običan kriper, izgledali su malo drugačije, kao da su bili kopije, ne savršene, već iskrivljene. Shvatio je, Mimiker ga prati, što ga više gledaš, to se više kvari njegov oblik, počinje da se ruši lice, da se izobličava i onda kad mu priđeš preblizu baci se na tebe. Marko je uspeo da se spasi samo tako što je izašao iz svijeta, obrisao ga i nikad se nije vratio. Ali neki kažu da čak i na novim svetovima Mimiker može da pronađe put nazad. Ako primetiš da tvoji prijatelji u Minecraftu ne pričaju, da samo zurili, da se tvoji ljubimci ponašaju čudno, možda nisi više sam. To je bilo sve za današnju epizodu horror priče. Da li ste vi nekada primetili nešto čudo u vašem svijetu Minecrafta? Pišite mi u komentarima, a do tada zaključajte vrata, proverite ko vam zaista stoji iza leđa i zapratite mi Instagram marashx3_officials još, a mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!